Hello guys. Өнөөдөр идүүлээ. Энэ тоглоомыг тоглоо. That's not my Here we go game. Чи толгой гадаг. Йой. Hallo. Intrikkustes bä. Тэгснээр буцаад одоо давсан гурван байна. Энэ скинийг хүн трейд ап хийх бохгүй. Яг л киловатт кейсний кейс яагаад дуустыг бол юм. Яг тэрийг одоо пост хүмүүсээс анзаараад буцаад скинийг хүн масч байгаа. Yes. Өчигдөр би ярьжсэн. Өчигдөр яг 4 цаг үед ярьсан гэж хэлсэн. Энэ 45 доллар байх гэсэн. Энийг бодлож авах хүмүүсээ аваарай. Бас скиний рүү үснэ. Гэсэн чинь өнөөдрийн байдлаар надад за яг юм байна. Окей. Иймэрхүү скин 64 31. Трейдер зөв өмнө болсон байгаа хатараа энэ бодлоо авахгүй ирээд is this? I spent all summer relaxing just to have to do all this fucking work. Neymar playing CS2, misses a shot, then proceeds to make an Instagram story to his 222 million followers and CS2 and asking for help. CS is broken, look at this, there's no way. Está quebrado, olha isso. Maybe stick to soccer, bro. Maybe stick to soccer, bro. Interesting craft, though. Is this just all fake? Look at this. It's based with a new sticker update. Mia. Look at this. A blue scope. Interesting. Look at this inventory. Steve Neymar Jr. Because we didn't know, that people probably knew. Neymar is one of the most popular skins. Probably the most popular one. Let me see, bro. This is his inventory. Real name. New. Bronze prime. He probably put all the Brazilians.
Okay. Weißlochs M9 Caser. Oh my god! Shit! Thank you for helping our elderly neighbors. Thank you helping our elderly neighbors. Oh no! Finish it. Oh shit. Очлаарай. Hindi na. Bakit sila? Hindi ka basta. Suba. Ipiti Jose. Girl eating ice cream made of lava. Girl cutting hair made of lava. Oo, гоё. Өчлөрөгч. Өгшөө чиний нэг нүд. Wild Lotus, she loves the Bro, he's artistic as hell. That's amazing to see. And from his Prince Stream, AK Headshot, I want to see this. Just some Brazilian players on everything. That is so amazing. Are there any other heavy hitters? Probably not. As well. Caserato, Sapphire, Ceramic. Entry request нэг аяа. Phone number. I think these are so old. This was before the update. Yeah. Just a random title. It didn't exist on the paper. Ёо, яач вэ? Coffee. Hello. Friends watch.
Нахаа өгчүүл юм. Яа, манай цэрэлэг. За 3-1 тэмдэлдэг. Тэрийг киноч тхүүл. Ай. Начо. No. 어떻게 또 өгчүүл яана. Алло. Модель. Модель те. Энэ силений л. Модель листэн дээр байхгүй. Би юунд алдчихсан бэ? За манайха энэ бичлэг маань өндөрлөж. Тэгээ дараа дараагийн бичлэг хүртэл түр баярлалаа.